thlir tu te in zawain chabai le vek ule tuntuma chuan kan cm za om tak putu ama sul nu te han chui kir le don lok ta ila thil hlui to ani a thlir poi te tan chau kan ti mai aniang chu mla an ban chungchanga mlf lampang thu chuak te le ama nge putu man a chan na ngai thak na kan nei le donanga atirama hian mlf foi tu lampang ten an ban chan le an ban dan chungchang ching thakin an soya putu ama hian top lampanga hian a chan aron soi vele heng te henge kan ngai dan le atop thin no thir theu donia hei voina Mizoram historia ama sapol tu thil lo thenga voininga te po tianga presby te na in bungai tai lung chiat thak jong pon lung chiat thak khop maya ama sain hei hetilaya kan ti theina lamin lo boi pui tu namrun kan publicity le hetilai thok tu te chunga lom thu kan soima sadua tin kan da thamai ngi lo the thiamula tin hei mla hi som pani tu na kan ko na tu chan dan zom lo wang le palzu da wanga anti defection no manga disqualify tur thlen tu te jinga mi kan nia amor chu chiat to wangin pakhat lo thei loina ron tel thei lova chumi ti lo chuin chodak soni ka pelo mai ka po ka pelo wanga kan tam tham do vai huna het do na amai ro chui voin kan program mi live di lo wangin phone mo thil danga bil lo live sakri lo durin kan ngen ma sadu chewa nakina zana news lam te ati ho vek te ya chu wang chuan khoi takin live loin a news pa ngai kal dana min ti sak tu kan ngen du chewa tin a top lam hi kan soi tho wanga voinia kan somna party publicity an somna ngai poi mo press bi local zong zong te chunga ama sain lom tu kan soi ba sadu ani hei alung chiat thak dan chini ong kan ti na chu dan bo chiat le palzu da wanga ti ga thelu ngai omi lung chiat thak pata chuan heng ti in be rup na chi ni lova state da ga po he tiang lo then hian dan in ro rel ba ya mi malin be zui na mo tiang om lo in muang chang in dan in a khor sang in a ti a then pe chuan ko da te po na pil le ti ha kal ma ya ke ni ro chuan in soi fia ngai mi lo tur kan ngai soi fia ve ngai lo tur kan ngai a che theyang berin a dan dik keng ko du tu te zo ka kha dan bo che tu ai khan mi sul lek lek a bin chu ta bai sia chu wangin an soi fia ve ngai hi anung che thak pani na ni ta bo ka ni chu wai he tiang ti lo rami kan du ke ni pon dan in ti mai se la ro rel se la ke ni pon va ban theina mo kan nei lo dan a som lo na kan report ta kan huang chu dan hongin an lo enanga dan ina a zom lo ngai ni chuan ron ban don ni mai a amor chu lo zom ani kha chuan dan bok khanin a hum le bei don boka tin min lo thiat pui tur kan du chu hei pathian le mi pui te zara hei mla te kan an ni ve a lomana e kan thu tiam lak ni a mi pui mu om ve ka dan pui vong him tur te ram ta na rinum ta ka thok tur thu tiam lak kan ni a chu wangin voinia kan thil ti me ka po hi chumi kai noi zel ni ti bin lo hiat sak ma sa ula tin kan soi du chu tun thil ron in chan na tak hi chu ama a movement le tang rul po langa kan lo ngai in party an din tak wang ania party July ni thung sang ni som pakwa din ani ma zong han e tiang issue om hau lo ni chuan kan speaker pon Zoram People's Movement Legislature Party na pom ve kani kha nakina kaimele puizom tak tak ken laro soi fia zo kanga amai ro chu party ni ta ga khan Mizoram chung le Mizoram po da tangin hei chu da da taka diglo ni ti hi kandung ani chuan speaker te po kan khil khia ni Mizoram rural na aza om theina leng lo tan a ban rum lam chu kan bil ru la ngai to lo amar chu speaker pon house thiang lim na zom na vong him tu nen akowa tu na zet pm mele te hi a vau zo nga mo ti loin sim khuranga ni hei
dana hian tin a hil ti po kan lo the zela ta chuan in ban rum du ni la party din tira tangkhan ma lak dai thei to ni amaro chu huna local zela ti lo thei lo min siam tu chu ama pulal du ma kan emele za tak hi ni min châu chu kan ti tai la trong kam moi tak chun lo mai the atak tak ania ti khan ke ni po dan thiam kan ni lo wa chu vai dan khami te min phil le intellectual in min phila kha kan soi chong ve zela kan soi nei rei to ni kuma changin amai ro chu huna local zela hei chu dana tang ai di in a thei ani daran an zom lo nin bo che ni an ti lai khan August niriat wanglai ni ron chu kha khanin hetianin kan lo chiar ta tak bai ni hei hian MLA le party dang MLA te pon ni garing dan vong him du tu jong chu kan thin lunga khei ta zak mai ni anti defection law min phuar lo ti hi pulal du man wanglai ni niriat ta ron soi ni ta ni chuan ama a ke ni pona a khan pa kan chui pon ni lo min phil ho in a bo chen yen tia kha he thil ron then hian kan ngai tu na ron zul ta tang chuan da na bo chi chi em tia kha ke ni dan thiam lo thlang te pon kan lo chiar ni hei a dan rebut po hi kan download na sakhop ba ya I pakhat chia India rama parliamentary research PRS ila atia hi kan chiaranga akhil fia vele na hei ta hian in internet a po om vekanga tin ta hian in disqualified thei bina hian if an independent candidate join a party after election tin chiang takina zia kani chuan he tilaya a dan lam chu dan thiam kan lo ka khil fia don lowa leime ni na kan lo chiar ve chin ani ka soi don ni ta chu kan an hian dan ni chiang takina kal ni in kan khia ni chu vai dan thiam ho ne na ri fari kan na ni kan ro rel ne na zom nan tia kha kan ron ti chan chu ani mai ha voi na hian chu wang chuan kan ram ro rel na hian dan ni lal ber se tin mi pui chung la man nia pu du ma te po mi fel tak mi thiam an nia a dan siam tu te si nga po tel ani ve nge a he chiang ber tu te si nga kan rin ania tin kan campaign lai phi ka chuanin super chief minister tura mi zo bi pui te ne na injur an nia wangin ani la ka chuan mi pui te pon an te na hi an sik bi tura po kan nga ya ke ni ro sot ami bal di lovin dan a zom lo da lai kan non tia ta chuan document kan mu theile ZPM ang party ni to nuwa a che da ho hi ani bi ga hian an na sat awang hian ti hianin ti lo thei lo rom ta chu lai taka chu kan non ti da chana ti kan soi fi ma sa ni se chuan hei kabula hianin pulo mo to chong kan MLA auma ani hianin han soi chun jong phut se thanga thar the dat tu som tak te zawain che bai buk chawa tu hi ka da pein se tiam ula wena kan MLA som tak pu thangoi soi tak khan he tiang thil ti longai ta hi asom kan tia ti ngai lo se kan ti em lain ti lo thei lovin kan ram ro rel na som na khum him turte le a som na ken ko zel turte dan ro rel tu ten kan ro rel na sang berpo him taka dan noya kan kal theina tura ta na kun lo la kal le zel tura tan po him tul nia kan se to wangin kan ti tu in tu na hia in ma kan lo ding ania tel tam tak soi tu rom lain e chuan thui vak lo ka soyanga he thil alo ir chua don lai hian klema han in chui ve de hlek ngai awma enga tinge he tianga rorel tu zaum tak udu oma kan member pui kan thopui achunga thil ti along wai ta along wai tak tat le ti hi toy te in han soi lok kan du ani a chan chu ama klema kan soi fi along chuan kan chia mi pui po kan chiang tok lo the ani kan soi du velai ber chu tu na tak hian kan MLA za om tak pu du a hi khoi
zar berange afu o ti hi toy te han soi ve mai kadu ania kan hriat angin zoram mi puiten ZPM dia kan hriat kha chu ni som panga thale sang ni le som pasaria khan Paul Pathum Mizoram People's Conference te Zoram Nationalist Party tele Zoram Exodus Movement Intel content Paul Thiat Kherlova tho ho na thu thung an si atang khan ania e chu van tang in kam savekin karinga kum sang ne le som paret MLA in Than Chu Pur Khan Zoram People Movement ti ming puin ma ni party le Paul ta pot Thiat Kherlo khan in Than na kha huang chung a khan tho ho na tang rual Paul ti in he in Than na hi an chu ta kha ania chu chuan sang ne le som paret in Than ma zong kha chuan ZPM hian ECI noya party din tura thutu na an nei thu zoram mi puiten kan felo chu ti chuan tang rual Paul ZPM dia kan hriat ta kha chu tuna party nilovin movement ania an bani a campaigner te ngei po adu tho zol te phei chuan engtin ti thin kha party kan nilove ke ni chu movement kan nia adu tho zol phei chuan ko than hi kan unit ani mai tin unit te po nuai bo tumna arena sale ni kha kan la sherengin ka ringa ti chuan tang rual Paul ZPM om ta phota chumi no chuan chumi ku do ma hi independent MLA ding ne ma sela Zoram People's Movement tang rual Paul a khan tho na nuaya adina wangin chu ta changa than tin ani awang chuan an tho ho na huang chunga om chung zong kha chuan dan akal lovani speaker point dan angin tho ho na nuaya hian MLA te chu Assembly House a Zoram People's Movement Legislature Party anga an tho howa an thut kha aphal sakari kha rei tak chung kumhi chuang zet alo thut amek ani hi chu ti lai chuan thil pakhat thil lo piang alo umta ni thum thasari sang nei le som pakwa atangin ZPM chu Election Commission of India in party pakhat anga au apomta ka wangin chu ale kha po ECI lekha number F songa paruk oblique somthum le pakwa sang nei la som pakwa PPS 1 oblique paruk bial paruk niriat July sang nei le som pakwa khan muthein a omanga dan angin Assembly House Zoram People Movement Legislature Party ming kuzel chungin an om kha arem talova chumi wang chuan an ming hi Zoram People's Movement ni to lovin Zo People Movement Legislature Party along ni ta ei an mani ro ani alam to hi chu ain anga an mani ngei point ZPM dia lamani theina turata he Zo People Movement Legislature Party ming hi phua da ani ta tu tiang tur chuan da noya zel ro relat noya po an thuta ani movement anga in thanna an tho ho na tang rual Paul chu party atha alo ni ta ani he tho ho na huanga hian atel party te Mizoram People's Conference MPC kan ti mai te chuanin an party thieta telve an du tak lo awang khan an in la frang ta nge a hi an thu chua ni somnil pali September samnil somni an thu chua para pani na po khan chiang takin alangani chuta an thu chua chu ZPM tang rual Paul din ani khan Paul le party thiat kherlova tu te po tel theina tura din ani katilaya tho ho na ZPM kha political party asiam tura buat sai ani lo sim Congress ne lo MNF ne lo sarkar thar din tura Paul le party frang ten mani party le Paul thiat kherlova tho ho na ta na siamani party le Paul ai o ten ming kan sai vekani ZPM tang rual Paul MLA candidate te point independent ticket vekin an contest ani MPC tin thu chua an siam ani
ti chuan thil chiang ta chu ZNP mi le sa engemaw zat point ZPM a tel lovin ZNP an lo din thar le ta ka han soita ka tanga a khai khom na ti mai la thil chiang lo om ta chu ZPM tang rual pol le ZPM party hi thil rang dai thil in anglo ania azar a in anglo ani ke chuan zoram mi puin kan lo sia ta tan chuan ZPM hian mel pathum lang angin alo om theita pakhat na chuan Zoram People's Movement tang rual pol ania adang le chuan Zoram People Movement Party ania adang le chuan Zo People Movement Legislature Party ZPM ni tho akha hil pathum ming pathum chuang thum angin akal theita ani chu ta chuan kan MLA sa om tak pudu angai po hi tuna hi chuan ZPM party ni a thil ti kong tin re nga po alom lu tu bera apusa bera alo tang ta a independent ni nakha a lo ta ani berlomi chuwang chuan danin a soi angin dan noya he ram ro rel na hi akala zoram ro rel na sang ber le ro rel na sim sim po dan noya him taka kankal thina turin he hoina dan lekko tura speaker hena kan thu then hi alo ngai ta ani a chu ke malam tanga ka han soi velok thei ani e talome alo mo ti hianin kan MLA zong tak doctor vanlal chanpu hi kan som chun zong mai nga ani hianin adu zong zong ron soi vele se thanga chumi zo pu biak zawa pu is biak zaw long tai lam bil tu kan som le don dia ole chanjin hu bumi duom tak tak te media persons duom tak tak te le zoram mi puite ama sain chibai ka buk chewa an soi hon ta kang khan tuna kan thil boi pui lai hi kan soi du chu dan manga in be na ania ama sabera soilan chul ka ti chu mimal thila in be na emo politics sa khata ka in be na thil emo nilovin mi zong zong hi chief minister atranga minister te MLA zong zong legislators te hi dan nuaya leng kan dia wangin dan chunga tu ma kanom lo wangin dan chuan enge kan laka min phut dan chuan enge titura min ti hi kan buai puya chula chuwang chuan ke ni po amimal taka chuan ko ran upate ko rana ni na poimo tak tak nei ve te pathian le mi puite zara kan nia ama ro chu dan kha apoimo wangin legislator te tan phe chuan dan safeguard te hi kan ti turania kan constitution hum him hi kan ti turania wangin hei hi apoimo a thang thar local jail tur te tan po dan hi kan ngai poimo ni Indianam constitution hi kan ngai luani tien tirna tan he thil hi kan tiani ti hi zoram mi puiten min hriat pui se kan du ani tin he petition hi ni som ni le patni oga sang ni le som hi khan speaker zom tak nena kan thelu ta kan thelu ta ka chuan mi puye tangin thom alo rita engetinge MLA te kherin an thelu ani lokon engetinge MLA tenamani MLA puite anti an beita mai le ti te alo ria amaro chu chiak taka mi pui kan hria tir du chu he anti defection law manga petition kan thelu hi member of parliaments MB te tana ni chuan a member of parliament sina thelu theya chawina thelu theya tin state government ta chuan MLA te le legislator te chawin an thelu theni wangin party mi te po a thelu du om ang tak tak te kan legal cell te po kan nei theva party tin legal cell te kan nei chung te ti om tak po chu ania
amai ro chu tun truma MLA te kherit he petition kan thelun na chana hi danin MLA te chau thelu thei atia wangin hei hi thelut kan ni ti hi ama saberin kan soile du bokani ti chuan atop abultan na hemi introduction na ta na kan soi war du achu ka soita gang khan politics sa khata ka in beina te tin moral ground na tanga chin fel mai theilo thil te ania wangin he thil hi lo piang ta ni ti hi athu bula kan soilok tua adot le chuan ka soita kang khan dan manga in beina ania legal battle ania chu wang chuan keini pon uluk takin dan le sai te kan an kewa kan ena legal background legal foundation tha in ngana tlo chan tha ka kan nei angaya chung te chu kan ron la chuak do na ke pon tun truma garon sui tumbe re chu Jagjit Singh te Haryana MLA paruk te sang hile paruk kuma sang hile palikuma speakerin Haryana Legislative Assembly speakerina a disqualify to thule chumi te chu tlo chan nei le soisel tur nei nia anin sia da wangin Supreme Court a appeal an thelu ta ti chuan Supreme Court in ni som hi le panga tha som le pani sang hi le paruka khan thutluk na lo siam ta chumi chungchang te po chu I kai noi thil ania wangin ron soi chua ka du boka chu wang chuan ke ni MLA te ho MNF MLA te hian legal dan tlo chan fel tak mangin he thil hi ti kan nia soi fo thin agin mimal thil a in be kan ni lo mimal thil taka in bitum kan ni lo ti kha ka soi du ni ti chuan legal dan mang bukin tun truma po hian te na victory kan chan ngei ka ringa kan speaker zom tak po hian he dan manga kan zuk thelua hi ngai poi moin dan mang vekin he disqualification hi ati ngei po ka ring ani ole ka soita kang khan Haryana MLA parukte 10 schedule para panina sub clause panina mangin Haryana Legislative Assembly Speaker Satbir Singh Kadian na khan nisom nile panga tharuk sang nile palia khan MLA parukte a disqualify ta chung te chu Karan Singh Dalal late ani hi Republican Party of India RPI atranga thantlin omchun ania tin Jagjit Singh Sawan epa hi National Congress Party NCP IO thantlin ania tin adang independent member palite Rajinder Singh Bisla te Devraj Dewan te Bhim Seth Mehta te JB Gupta te hi speaker hian a disqualify ta an zavain paruk ania amaro chu heta hian kan member saum tak pulal du mapo khan press conference a khan soya Jagjit Singh pinga Supreme Court verdict lo chuak Supreme Court thutluk na lo chuak ta hi ama Jagjit Singh hi independent MLA pon ni lova chuwang chuan hei hi keima nen khan kai pol thei ni lo la kop thei ni lo atia amaro chu ngun taka kanen chuan he Supreme Court order hi Jagjit Singh bingin alo chuaka ba se independent MLA dang zong an man trom thei turin hei hi ron chuak ani ti sia turnia chuwang chuan independent MLA dang zong te ron huam telin he court verdict ke hi lo chuak ni ti hi siat atulin ka sia ti chuan heng MLA paruk te hian kan soile tu lo ka chu heng MLA paruk te hian tlo chan nein tran chan nein an lungoi lo na hi Supreme Court a petition an thelu ta chu writ petition number 287 te 294 te 290 te 291 te 293 to 294 of 2004 mangin Supreme Court a hian lo register anita ani ti chuan hela hian soi chian du a oma
Supreme Court hian alo ngai thu tak hle me a he anti defection law hi a chat da chu mi pui ten an than lal te chung changa ro rel na thil a ne wangin a serious maya chu wang chuan Supreme Court hian elai hian kan hriat ve a ta na thil tul soi ka duwa Supreme Court a ro rel na Supreme Court a an thutluk na hi bench pathum mangin ti felani thina bench pakhat na chu division bench an ti hei hi normal proceedings kan han ti ho thil a pa ngai ho petition pa ngai lu tho writ petition kan ti te high court atanga appeal lu tang ho chi te hi an lo khoi thina judge panin an khoi thina ni chu case pa ngai zong zong hi chu hemi division bench a hian chin fel thin ania apani na chu full bench an tia chu da chuan thil dang lambi thil special big thil big hatiang ho kha an lo khoi thina tuna anti defection law kan ti MLA te disqualification po hi he full bench hian angai tuani chu ta chuan chief country again Supreme Court lalber hi Chief Justice of India ania hemi case big her an ngai tu a phi chuan Chief Justice of India telin judge patni dang nen hemi full bench hi pathum an thu thina pathum hi full bench ti nia chumi chuan tuna kan case kan han soita Haryana case po hi aron ngai tu tlat mai ni Supreme Court ro rela sangber ti taila ati ko me adot lia chuan constitution bench an tia ta chuan mi panga ayatam mi panga chin panga ayatam an thu thina tin kan hriat dan Supreme Court judge ho hi number kop kim loin an thu thina panga pasari pakwa tiang ten an thu thina tiang chuan pakwa bak chin hi chuan thungai to lowa constitution bench kan ti chuan constitution kai noi ho en tirnan hey reservation kan ti te OBC te scheduled tribe te ho te tan quota system kan an ti te tin hei tun na ya ko Jammu and Kashmir rabika article 370 le 35A te po i repeal kan constitution kan dan pui po repeal ania chung po chu he constitution bench hian angai tuani ti chon foina ka soilan du ta ka chu anti defection law manga hemi Haryana MP te MLA te mi independent palile party nei patni an disqualified tum hian Supreme Court full bench na angai tuani angai poimo leni ti kha in shia ta tha ka tia tin ni china khan ka soi to Jagjit Singh kha independent ni lovin party nei ania ma se ama mingin kha court order kha alo chuaka a court order po chu hei hi ani nge nge a hei ta hian chiang takin aron tar langa chu ta chuan a thua khan zuk lut talok taila po tin ngun taka azuk en na chuan ti hian ro rel na a ta ni chu tu na puduama case chungchanga po hian kan tran chan tu kha ania a to pa hian ti hian an ti nu khan he danina he ti hian a zia dan chuan para too close to a khan an elected member of a house who has been elected as such otherwise than as a candidate set up by any political party shall be disqualified elayan chong kampoi model he danina man pheju shall be ti mangani chu ati turani ti nia maybe ati ti se thang ti ponatilo MLA tu po independent po party nei po in thanna angaya party nilowa adanga zom chuan shall be disqualified atiani pai turani disqualified tu tinani may be disqualified ti man anilo ti hi kan hriat a tha disqualified for being a member of the house if he joins any political party after such election dini achiang em me hi Supreme Court kon aron side non le kala heta hian ti chuan heta hian soibel ka du chu e Supreme Court order hian ti hian aron soi ta pokani mi in party ka zom lo ti thua hian
hei hi extreme view pahnih clear na view pahnih a awm thei a pakhat na chu mi in party formal taka azomin entirnan membership fee pay in ani lopon form fill up ngai te a fill up in ani lopon party office a in lom lu tirin chu formal taka in lom lu na hi he party zom ti a hian a soifia tu pakhat ania atia adot le chu tiang nilovin formal lem lo po in fee po pe lo se in lom lu tir lo se form po fill up lo ma se athil ti le achevelin party danga khan akalani ti alan tir chuan chuda chuan trong kamaron mangkhera infar ti mangani infar ti chu chuidon phei turin achet chuan chu po chu azom ti atan achiang to kani ti asoyani chu wang chuan ku duama khesa po hian fi kha ava pelo ani po in ha a party thara khan fi ava pelo ani po in achezia khan party office mi alom luta tin akalna pianga thalai ho te hena po alom lu ni kwen kalau lom lu ta cheu ti trong kam te amana wangin a inference chuidon thein a to wangin a independent ni na kha akal san to ani ati thei wangin hemia hian chiang takin udu ma hian party dang azom to ni atira mi puinan than lal na mun ni lo atangin mun danga party azom to ni affiliated party dang azom to ni ti hi alang chiang em wangin chu supreme court hian hei tai nei chiang te karon chin chia eta hian extreme views aron soya khan pakhat chu formal takin member boni te pakhat le chu formal lem lo phon member ni thei tho atiani chu wangson achezia in mi in achezia na ti lan chian chuan chu member ani na tan kha party mi le sa ni na tang khan atling to ti na ni chu voina hian karon tholan du nia chu wang chuan tun chuba kan MLA disqualification chungchanga kan thilron thelwa hian dan plot chan fel tak kan ne wangin hei hi supreme court ruling te pe chu india ram pumpuya koya pokhan a valid vek bok of wangin ko ta te po hankal chum som ni ta se disqualified ngei tu ani tho bok a kan thia da wangin hei hi kan soita kan khan amimal ang taka vain huat na te amimal anga vain pe na sim ni lowin dan hian disqualified da khop thil ati ani ati zo ko wangin hei hi kan ron lan tirani ti kha voina hian kan soi basa duwa chu supreme court le avel bora haryana MLA te disqualification le keini case chungchang a in suizom theina laia te kha ron tarlan ka duwa chu voina ka ron tarlan masak chu ni sen nakina engmo zona om theyanga te po a theyanga gin la chan kan tum le don nia kalome mi pui ti le social media lam kha ron chang de ma kan en na kan ngai da na chuan ZNP thiata ZPM lu vek thu puan khan membership fee pe ai ba in ZPM alu kha ti chianga kan ngai bo kan ti kha hang te po kha kan hu da kan sei tel sok ni se tin pakhat kan bel le du chu nia party hi January adet ka soi so lo don January ni nga vela din han deal chan nin kan sia ni kum khan chu van in than nu veka thil kala nia ta kharin chang rual po langan tho pui MPC kha antel vele du lo tak sia wang khan ni chi da kan member zong tak pu lo maron sayang khan chang rual pol ZPM movement kan ni party kan ni lo ko khani kan ni ta ni tia campaigner then khatin an soi thina le tuna ZPM party hi chu mingi nang hei bi so wa po la du ma ti ming ri poi tak tak kan ma thang mo ya ti ming po lian ki ma ti po ma se vai va ko na lian ki ma le mission ven thang lian ki ma kha thil kham dai an ni ang chi a han kan ngai ni dia kha kan soi chiang le du ni se party ni to nu chuan dan ni na por to ni chu tak chu ni dan hong him tu ra kan chan na cham tin then khatin lawom lo pui han ti lawom lui puin anan tia engma
kan emele zong tak pulal do ma tain lo mom lo a tin ke ni pon kan ngai na em ma tu na po mi ma langa chuanin senior an lo ni assembly a po min u ba hi anuam kan tin tam tak om amar su da na ngani to kha chuan pu HT sang le na kan soi fuang dewin an nun sarkar motor man po bilen ti mai anu puite po kha ta da na bil thak maya kha kan ngai san na po ne ka ting deu khan dan huanga ani mi mal huwa hi emele party ang kon emele dang congress a kan thopu emele jong tak tak te po pu du ma huwa hi nom karing lo atanang ma lo lo dan zo ka khan aron rel do ro ti kha kan soi fe le du ka soi adik le dik lo chu aron lang pon karinga tu na hian politics sein beina ni loin dan mo en beina ni ti kha kan soi non le du ni se chon tu na kan emele jong tak pu HBX zawa kan som le nga chu bi zo chuan kan MLA zong tak tak te zinga soi du ne piang kan som anga chu kan hun lung lam ni bai tu ra ngai la thange San Chin Bumi te le media lam zong tak tak te le Mizoram mi pui ne na ma sain lom thu ka soi duwa voina u lal du ma MLA zong tak complain na kan the lu chung changa mi pui te ne na riat khir na hun satak mai kan han nei thei hi ama sain lom ka tia media le a khovel pum riatin kong rang rangin hemi chung changa hian in nial na le ngai dan chi rang tam tak a to a chu tiang ani wang chuan ke ni emi chung changa petition thelu tu te po dem don te dan relo le dan ang lo thil ti ni om taka in soi na te po a ni in kan ria a chu wangin heng thil hi soi fia vele ani dan dik tak mi puin kan riat hi tula kan riat ta wangin voina hian heng hun hi kan han mang thei ania alom le in ka ria ani ulal du ma MLA zaum tak hi du sak takin film khur tura riatir ani thina dan chiang takar hitu ania ulal du ma chuan chu tiang te po chu ngai poimo chuang lovin okas ni riat sang ni som nia wanglai ni chanchin bua member atanga pai thei ani lo tur zia le ban ani thei lo dan te aron soi langa hei hi zoram mi puite za lo na le dan pal zut na nia kan ngai lo thei lova chu mai chu du tok lovin activities anei sun zom zela dan kalnia creative le film kultura ril ani nu poin enga mangai lovin dan le dun khetura ngai bersia khan September ni kwa sang ni somnia ZPM party office mithar lom lutin ZPM ho tu beranga dan poisa mia lova zoram mi puite riata thu ahan soita zel maile hemini veka dar lon huna po program mangchun zoma ZPM party a mithar ahan lom lut chun zom le zel te po hi dan reng chunga tilui ni in ke ni chuan kan ngai lo thei lovani MLA ni chunga independent ani na in reng chunga independent ni chung to in heng hi ka ti thei ani ti ngai dan ahan nei lui tlat lai hi khet thiam har kan tia ZPM party ta na zoram hun sang sanga heng mai po du tok lovin program dang te
an siam zui chole zel ni te po in kan ria a hetia petition MLA sompani ten thelu a dan kalani e kan ti to nu po in nimin maya po khan dan ka kal kalu tia mani lam in ngai tua na emo in en fia ve na hun emo ani lo pon kan thelu na dan remi ten action engtin nge an la kang ti po ngai tua chuang mi lovin nimina po khan nimin ni sari October sang ni sumni po khan ZPM party office republic venga mithar alom lut le a activities te han thir hian kan thian te ni china lo sei masatu te na an soi kan ngai thak tak ang khan independent MLA te na an ti lo tur thil pula duama MLA zom tak hian a ti chun zom zel ni in ka thia a che dan en hian independent MLA character alos lau ni in kan hetlat maya chuwang chuan heng thil hi ke ni hian kan ti ta ani MP ani laya dan siam tu te zinga atela dan poisalova he dan manga ban alo ni to nge nge a zoram mi puite mit muwa dan siam tu kan yangin dan siam tu te berin dan kan pal zut fo mai chuan adik theilo ni hian kan hetlat maya asiam tu chu aza tu berpo kan ni tur ania ot kan la dan nuaya dik takin na thok turin kan in tiam vek towa MLA te hi chu tiang ani laya adan siam tu te zinga mi ngein dan an pal zut zel mai he rep thiam ahar sadeu ani kan ti a re tak chungin thang thar lo zel tur te tan po dan za atu zia te dan noya rorel tu kan ni zia te kan riat zel theina turatan hei hi MNF MLA te chuan ti kan ni ta a danin ngun takin ain anga dan remiten an enanga kan thil ti hi adik lo ani chuan ani po disqualify ani lo mayanga danin rem ati lovero chuan disqualify ani mai don po in ke mani riat na lama tang hi chuan kan riat ve dan ani a dan thiam kan ni lova dan ria po kan ni lova kan riat na chin ve po hian dan nen a che dan hi chu in kal tlatin kan rita a chuwangin voina hian kulal duama MLA zaum tak hi ami malin huat na emo soi sel na emo kan nei ran lova kan holo rim rima dan bo che chung le pal zu chunga ro rel na khola thuring ro hi chu dan siam tu pol ro rel tu kan ni awang in zoram mi pui za tok lo na le zoram mi pui te ta na thil him lo nia kan riat tlat awangin dan siam tu te zinga hian tel ve thei tura ke ni chuan ngai lo na kan nei tlata chuwang chuan he petition hi he lut kan ni ti kha chiang taka kan riat tlan kha tha in ka ria ani le kha kha ka sei thei tong ni se kalo me kan MLA te zinga thang khan kan sei du kan mem lo ngo ani chuan kan ti top mai don ngai anga zo na te kan nei le kan langa a top nan chuan hei lom thu te po kan sei le duwa hoinia hu chep takara kan chan chin thar la khom tu te tel lo hi chuan in zoram mi puin kan thu huan cho du ten lo ke thei lo wa ta chuan ti china kan MLA zong tak tak te soi kam ni khat lek kan thual non du chu hei kan bible zong tak po hian suali chen ve dewa thi pui khop sual ti te nei ni bible la tu ra kan on ti nei
constitution khoya dia constitution 10 schedule dia dan jom lo ro ro dan siam tu de dan chuan a serious kan ngai lai ani chu wang chuan lo ti lo tai la ani in oga diriata anti defection law dan ka bo chelo ron ti do bok si ma se party thar din ani tang khan ni pum julai tang khan hei hi chu adik to lo vadia ron ti dom bok si mi thiam ta khanin keidi pon dan pon him duin ai chiang lo teng ani hianin anti defection law min phur lo ti sia a hiaten phur an tia keidi pon kan chiar china a phurin kan ke bok sia chu wang chuan tu na hian legal decision turin kan data ani ama kan huat wang lawa ti kha kan sainon le duwa ti hianin chief minister hial tura an lo zorania zpm in ama po zaung kan tia chu wangin enge alai lak lawa a thenin adik lawan ti thein adik kan ti keidi mene family te ngai pon garan chia thiam ve china adik lo ni kan ti laia a uma kha on the taya uma kha dik thei lo ni chu wangin danin uluk te ron enanga kan speaker phei chuan kan va thelu ni chuan o hi thlen ka hlo reng ania an mani poi ka kowa ka hil vek to nia o alo ti hong vok ani chu tiang chu nia ti lo frang tu pon min du khopa amai ro chu in hial nom to ta ni intellectual la kan chu wan kha in hial da kha kan settle langa ya a settle thei tu chu ke ni mene family te kan ni lo dan india dan ni ron settle dor ni ti kha di se chu so na le chan na te kha o mem dik lo mo party president dia ne mele we khat ma min soi pui lo wa chu di ga dia na kina borun la ga amai ro chu legal kan legal bo ta tang ten party di da ni tang khanin hei hi ron ti ni tai ro chuan kan ho tu pa bera ni nangin khia tir tok chu no mang ho tu pa bera ni chu zep tu ma se tun kan ti roi chuan emele te min ko khom lo wa ke manin kan legal bo te nen hei hi dik lo ni ta ya om hi dik lo ni iti lo long kan tia atir phei chuan emele khiranga ya kan soi fia lo nga I min lo khe thiam la zon nei tu ni zon na bak tu ni na hei tu do ba case MPD lai po hi parliament lo le ka bo hian chiang takin ning chia ka a chan na zom zong nen ta po hian in hei July ni khat sa ga go somriat pasari khan MP Sri Ram Pier Panika in keini tiang ching complain na thelu ni keini apo pakhat pon thelu ti la tok rang ania amai ro chu a bo che se ni lo wa bo che ti don chu ka soi thui lu tuk chuan mi da ka kang kai ti lo wa ala pal zu chui char la ya khan han ti ka kan chang ve tlang lo ni evele ho pon mo chu wang chuan ama vadi riam lam ni lovin he dan bo che ti chu I ti ho kan tia kan ti ni tel lo te po khan in kan ti ve du don ti le ti khan tel to lo go la pui lo kan ti nu bo pan ni ka chuan na ron the lu le kan ni to ro pu lo ka tiang kha ti lom da na ni kan lo so ke lo ma ni la ye no se so ka an ti ni so lo lo ni sa so wa ta chuan ko mi February ni sa ni khan na ko la yan puraman MLA PM MLA te kan thong wa ani ve so ya an ma ni hi disqualify ko in man wo ko kan de tek ko ani ta so chu chu ko man wa lo la ama ro chu chu ni si nge ti tu na ka ti han ti san na ya ama man wo nei to si chete nam tha kan tu la wa congress chu ni ta se ke ni ta ya kan MLA ko ta hela ni ma se ni ta chu mi ni si nge ti tu na ka ti han ta ta ya man wo nei to si ya adika hei karon tarlan po khan ya tira ta tang khan min activate ani keini pon kan te ma se dan thil te lo nia keidi hi pathian le puiza ra dan siam tu mai la dan zong zong kha legal expert kan lo kan khabik lo ni ke mani MLA bi ka chuan he ti lama kan pu te na an lo ti le thil dang ka chu kan va khiat pui vek to lo dan lama mo tu dai soya amor chu keidi po kan film khur ve gai ni chu wagin kei ringot po hian mi som chung ka ron ni he mi chwa hi te kan sir char sang ni som po tang kan ta khanin ke ni ril ru ta ka chuan kan thian te po ni tho ka ringa kan vai chu kan soi po lo na ka ril ru a chuan min zir tir tu kan ni na ga po hian aru ka me zi lan lo su chal te chu e ki na hian han mu lo deri kan nei ni
Angoi ro chu kubinan ni chowa tikhan party president berang jezagin bitharan lomluta dar lo la program an sit lea chu binua chimlama heta falkor lama te an ti thei lea a program po kan thelu ban kan sel ni di po ha min khila o chuan ta chuan a em ma kan ti ve ta devani khati ga ni sel chu kum thung chunga adan palzu tur ha tamlu duk dewin gar khiamo chulai chu ka san thei dar li setin in ban khim khim du ni la chuan ZPM din tirhan ZPM MLA te si ga mi pakhat chu party OBR on telani kha po ha e kan khiat tir tho phim khur turin dan ha kan la chian chi big lo wang khan ban thei nge chu kan va ti lo thei lo wa ama se ni pon resignation atia kan soi hui lo voi ni thlengin e kan lo bai le lo mi ma le bua to chi soi ta ni ama ro chi mi ma le no ko lo ba mula in ma ta ni ko do mi a ko yo to bo sim de ya ai le house chu ma che fe ta ha ko ya ko ni tu se ko chi ni la hei house hi chuarin ama ai ma hian tu ma san te po hi ke bele fel ta ko ma in ti tu ne he ngai chuarin kanan in ti vak po hi ran ti dik ta ka lo ne kan soi be ngami lo fe thi mula heta in ti bok po hi e ti lai research ru wa chuan ka lo in hut na than legislative lai chu rom ka lo ama pon soi se chu chu mu dan di ka ring MLA party ta ni tu na ko an nok lo lai kha kan ri chuang lo wa ke ni chuan legislator te chuan house a chuan zalen na kan nei ve kan ni chuwangin kan zalen na kha house a chuan du tokin speaker in hun min pe ni chuan kan hmang theu maya chuwangin party ta ne mo a nok sakna ran pa lova ani hi a riat na te po hi tha a thu le la po hi ngai nom view zok zela house a po hian khamia khan engma ke ni tan party ta ne mo har sakna lo zalen na ne a house a du tokin engki ma soi thei vek ma se tu na kan ti na chan lai ta ka hi chu party ta ne mo anok sak wang lam ni lovin dan a bo chiat na zo ka kha dan bokin min en chian sak te u dan a bo chian ni lom ni kan ti zo ka ni zo dong to lo chu kan du to mai do na ni kan lo me India ramai presiden ka omia lo mai amma saber tura ni wangin India ram kot ro rel na history a mel lung poi mo ta phun na tur landmark judgment antia chumi on na tur chuan ni wangin e hei chu India constitution po anon fi fia chiang le zol do na ti lowa mual liam tir mai chu wi om mange ti zel kha ani legal lama tanga ngai da chuan amaro chu kan PSC ten a ham ngai tua ta chuan a itilo me an ko ta hian direct in by election a hian in ikau mai zok tang ti kha anti tu ta zoka anti tlung san ni point pani pathuma oma pakhanna chuan MLA ho hian are thiang per delay an tum don ko thi mira ma chuan hetiang petition an submit hian mi pakhatin a hek mai a tok mai ni ete mi som pani an than kher som pani an than kher na chu mi pakhat case po re te lu ne mi som pani case ka chu rei don ni an vai personal hearing han nei kim tur le witness han nei le diet anga angan ko wanga kanam lo tianga medical certificate le han produce anga sarum no local le ro an tianga kum chu avei mai dom chu wang chuan king sela ZPM hian kenin kan pot kho thlai anga tun tram chunga podua house a thut thei to lo hi chuan a to ka ni mai ti an thu pui ber ni na langa chuan khami tram ra to chuan thiam po ron chang miang nge om je nei to antia chu an tum mani ti hi alang renga tin speaker ina order achua tu maya khan high court a covid antia chu lo zuk file bokani covid hi kan la thang lo khom maya e point ka khiar voi khan na dewania covid chu eng po thu lo lu sela
อะไรลำถูกให้เราชวนเอ็งมาก็ตินเราเรียนเราตัวรางเงินนานี่ดีเขาตายตุ่มนักข้านี่เสียแล้วนี่จุดๆข้างข้าอาเจียงมาช่วยบางส่วนการ PSC เด่นข้าที่มินดูเขาตายส่วนนักดองเราข้าก็ตาข้าเทียมเราจังตายละเสียชีวิตตัวข้ากันนี่เลยโดนตัดฝังอินข้ามีตัวเนี่ยเบี้ยเลยโดนเขียนเราไล่แต่ใบเล็กส่วนข้าในข้าเทย์บ็อกซี่แล้ววะเช่นข้าชวนใบเล็กส่วนในบ็อกก็ตะกัลบ็อกฉลองนี่เต็มที่เฟข้างนั้นที่เทย์เราเนี่ยก็ตาข้างเขาชวนใบเล็กส่วนน้องเทย์ทัดเราส่วนบางส่วนอันดีเลยเชียนโดนนะเฮาใส่ถุดต่อเราเฮียนดูเบรนี่ไม่ยะอันที่เขาตายโดนนะเฮาสูงถุดเละที่ด่านนายไฟเบรอรังเทียนเบรจูไม่เล็กส่วนเฮียนี่ถ้ารูปบ้าพอใส่เทนี่เราบ้าถ้ารูปช่วงนี้อัตไลเบรไม่ขานี่ไม่ยะไม่ได้สมดีปัสสริส่วนบางส่วนตาเห็นเขาจอกตีขาการช่วยดูแต่ทุกโลกนั่นนี่อ่ะปัจจุบันส่วนฟรีโตopinion หลังนักการนนตีอ่ะค่ะเสียชีพเบี้ยมีเป็นไงด่านกันหลังกันหันตีคานมีสังนี่แหละสองปักหัวอินอันนนเรสปอนะจุดอาจวนเสียชีพเบี้ยนี่เรามีปริยัติอันเตละจู่ๆอันดิลิตาข้ามีชินาข้าชวนนี้ก็ดูให้เราดิ้งเลยเราเสก็ตะเกาเราวินตีข้านี่เดียวคนไม่ให้ลำเบี้ยละจ้ากันทุนค่ะจู่ๆcái mà ni asset PM tak phê cho kan dục ti te chiam point ka hello a chan chu ko ta ka po kha a thamai thei ho tu te thu te in khat kha kan ya ngai dang ka tho vak point ka ring no kan po ni lem lo ho hian khami mi sang ni song pa kwa zinga khan mi dang de vek an ni melin ka ria ti chuan chung